Mwaura wa Kamau arurumia macini ino ya gucabithia maratathi inegene riayo rikoragwo riri rwimbo rwa mbeca matu-ini make. Rwimbo ruu rugiaga cama wa mwanya o kimera gia githurano riria ateti marurunganaga ofici-ini yake makienda utungata wake. No kimera-ini giki macini ndiraina no kunegena. Koretwo ndutite wira uyu for the last 20 years na ihinda riri wira withi. Election iria ithirite ni kurakoragwo na wira makiria na ni tuonaga wira muno tondu andu aingi customers maumaga all over. Kiangalia mwaka huu hatupati kazi, watu wameimport kazi kutoka nje, t-shirts yani wametoa nje wanatuletea kama zimechapwa. Kama hii niko nayo hapa, umeona imechapwa tayari, huku tunaweka picha peke yake. That's what they do. Na hau kabere kiama gia uteti kana muteti athiaga kuri mucabithia wa t-shirt agataririo ria arenda ithondekwo, akainuka ageterera mucabithia arikie gibarua giake. No thiko ici kiama gia uteti kwa muhiano kia Jubilee gitwarite wira ucio bururi-ini wa China kuria wina raithi. Wona ciacabithio ruri rwa Jubilee, kiama kiracoka gigacirehe guku bururi-ini gikenderia ateti nao magatwara kuri mucabithia uria wira wake riu no gwikira mbica ya muteti na ndumiriri yake. Utungata uyu mucabithia wa t-shirt akarihwo kuma ciringi 5 nginya 20 harĩ o t-shirt. 2013 naweza kumbuka nilikuwa na like 5 candidates and I think the highest nilipata per person maybe ni 20,000 t-shirts per person. Yeah, na hiyo na kuna zingine zilitoka kwa chama directly na zingine zilikuja na individual. This time sijafika hata kama ni 3,000 per individual. Mimi ni printer. Hizi kazi tunapewa sana sana na MCS. Hizo MPs ni kama wanaoda kutoka nje. Wale wanasimama siku hizi MP ule anjakuwa kwa kiti, unajua juu ujanja wa nje, sasa ndiye anapeana kazi za huko. If I was buying anything, dole price ya China na ya Kenya, as a politician no make decision, China ni cheaper. No mutikahe ni also. Adwaige mara safisha t-shirt ya utani na dire na nyingi. Diracika guko Nairobi. Hatari nganja gucabithia indo cia campaign bururi-ini wa China ni raithi gukira wira ucio kirutirwo guku bururi-ini. T-shirt imwe no icabithio na ciringi 220 ukiringithania na ciringi 500 nginya 1,000 igicabithirio guku bururi-ini. Poster ya China ni ya ciringi 5 no ya guku bururi-ini ni ya ciringi 15. No njoria ya maroiga ati gutwara wira ucio China ni guthigana kioneki kia gura Kenya wake Kenya. Turona hau matiratweka wega na matiratutwarithia wega tondu o ithue no ithue marenda tumathure tumandike wira na one magirwo gutucokeria guoko. Sasa hii hatuko sawa sababu unaona zingine wanatoa China kofia, t-shirt. So sisi tuko tu hapa tunapata t-shirt 10, 20 kwa wale watu wa chini, lakini ile ya juu wanatoa nje. Ateti tiko haramaharite, ateti tikuramo maremetwo ni gweka campaign, ateti uria gwathire amwe maingira na kiama kiria mutongoria wa bururi ari ni mahurukire metereire president agoka ndagika-ini ya mwisho nigetha augethurira kiama giakwa nigetha mathuranirio. Ota mutugo hindi ya githurano sekta ya ucabithia thukumaga mamirioni ma mbeca makihaririria kuongerera magetha mao rita riri. Onjoria ingi magurire macini cia goro na makiandika andu ingi mawira, no mweri wa muthia wa kimera kiao gikunderaga orio aria therera, noguo hathara iramakondorera maitho. Nilijua busy season inakuja, nikaongeza machines, nikaongeza staff, nikakuwa na hiyo capacity yangu, nika make sure nime increase juu nilikuwa najua the way things are going. Unajua unaangalia vile siasa inapigwa, unajua tutavuna something good from both sides. Of course a business person you cannot choose sides, you will serve everybody. But the turnout has not been really what we expected. 2013 ndandikite andu 5 thiini wa kiganda giki. Umuthi uyu ndina mundu umwe tu tondu ndungihota kuma sustain andu acio marende na mucara.
Kiria kiari kimera kia magetha kuria aria macabithagia maratathi na ibandiko cia campaign mwena wa Nairobi ya kianda kigarurukite na kigatuika rugano rwa njata ya cangararite tene wa tene. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.